Karvedanên şewtandina kitêba pîroz Qur'anê ya li ber Balyozxaneya Tirkiya Swêdê berdewam dikin. Yekîtiya Komên Arab li Stenbolê li ber Konsolxaneya Stenbolê ya Swêdê daxwîneke çapemeniyê ragihand. Di daxwîniyê de hata gotin bi qebûlkirina fermiya hikûmeta Swêdê ya çalakiya şewtandina Qur'anê li dijî normên miroviye û li der adet û nêzîkdidayînên navdewletî ye. Ev helwesta kiret li dervê rêgezên azadî û demokrasiyê jî û dilê milyaran mislimanî êşandiye û pê tê armançkirin دجمناتيك انه بآوا كرن. المحاكم الدولية اليوم نحن كاتحاد الجاليات العربية ام وکی یکیتیا جواکا عربان لوی دره لبر کنسولخانه استانبول یا سوئدی کومبون. سوئدی ریدا کو رودانکا سوسرت لدجی کتابا میا پیروز قرآنی پیکوره ام وی یکی قبول ناکن و نمافی تو کسیه کو قرآنی بشوتینه آنجی بقتینه. أو يحرق هذا الكتاب الشريف. هروها دداخوینیا کل بر آواهی قنصلخانه استانبول یا سوئد هاته کرن هاته خواستن کو سوئد با آواهی کی فرمی لیبو نبخوازه جحمو مسلمانان. والحكومة السويد مبنى السفارة السويدية بما قام به المواطن السويدي. لسويد قرآنيان سوتاند أمش بهيج شويك باشنيا قبول ناكين كهندك هستنو كتابة بيروزا كمان بسوتينن ئێمە زۆر دڵتەنگین کە ڕێگەدراوە قورئانی پیرۆزی مسلمانان بسووتێنن. ئێمە لە بەردەم کونسوڵخانەکەدا کۆبووینەتەوە و ئەم کارە ئیدانە دەکەین. سعاد الغزالي رئيس اتحاد المرأة. دچالکیا کل بر قنصلخانه استانبول یا سوئد چوسری یکیتیا کومن عرب بانگ ولاتن عرب ین جهان کر کو دما سوئد لبونه نخوازه دویل همو ولاتان چالکیان دیجی سوئد بین درست کرن او پیوندین دیپلماتیک و ابوریجی بین بداویانین. برینها قرآن پیروز لسوئد هاتبو شوتاندن لدیجی و بتایبتی بویره لباجار استانبول جالیه یکیتیا کومن عربان و چالاکیا کاتپیکانین لبر قنصلخانه سوئد اوج دنیای هات خواستن کو ایدی داوی لپیشبری وان به حرمتیان به پیکانین کو هر جار قرآن پیروز یا عالم اسلامی تشوتاندن. آزاد آلتون، کردستان 24، استانبول.